Jun ni sompanga sang ni somni pali in rin ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Vawiin chu khawvel zawk lam kan thlir ve thunga Russia in Cuba rama Indo Lawng a tirh chungchang le Russia le US inkar boruak te kan soidon ani tunkan ni lai ni Jun ni sompani khan Russia ram Indo Lawng chuan Cuba ram longchol mun lian ber a thlenga Cuba ram khopui Havana mi pui tam tak chuan khawvel a Indo Lawng thaber zinga mi an ram ron thleng ta chu ngai venin an kal khoma US nena an inkar boruak a that lo hle laya Russia Indo Lawng in USA nai taka om Cuba ram a thleng taruak mai hian mi tam tak thin a thonga engti tura kal nge ani ti te engwanga helai thleng kal nge ti te Russia hian US thin ti ri matumem ni ti te le US in engtin nge ti ang ti te chu mi tam tak ril ruwa zona om nghal ani Caribbean ram Cuba hi US then om ram Northern Caribbean Sea Gulf of Mexico le Atlantic Ocean te in rinalaya thlir lian tak pakhat le abulvela thlir te tak te om khom ania mi hring vai bel chen hi tling lo deuh an omani USA tangin ahla lo hle a US nena anin rina hnai ber phei chu anin kara KM za somnga chawatla a ramin hnai tak ni ma se US le Cuba hi ramin hal tak anni tunchuma Cuba rama Indo Lawng lian nuclear engine mang tui hnuai long submarine hi fit zali somthum zeta sei ni in ral thom dang hlawom tak baka cruise missile nena thuam ani a ama maya kal lovin hruai tu long pakhat le long tui phur tu fuel ship baka Indo Lawng chuan rangchi frigate tenen Cuba khopui Havana longchol mun hi an thleng ani tuntum hi Russia ram Indo Lawng in Cuba tlo voi khatna nilova ma se kum engemaw zat chunga Russia Indo Lawng rual khatin Cuba an tlo voi khatna ni wangin ngai vena hlo a Russia Indo Lawng te hi kar le thotan ni Jun ni som pasari thleng Cuba hian an cham don ani Cuba ram official te chon Russia le Cuba hi in thian than ni wangin an in tlo ton renga tuna Russia Indo Lawng in Cuba ram tlo po hi thian tha in tlo an ni thu an puanga Cuba ram an cham chung hian heng Indo Lawng te hi mi puite en theile tlo thein an hong ti an puang ani chutiang chu Cuba ram official te puandan ni ma se tuna taka Russia in US then rama a Indo Lawng tirh adu kher hian chana nei nge yang ti chu mi thiam te ngai dan ani a thama samai khan US President Joe Biden chuan America ral thuam pek mangin Ukraine chu Russia rama target te ka aphal sak thu a puanga hemi chanle nan hin Russia chuan US then ram Cuba a inti sekanga ya ti veta ni a ngai ani US President in Ukraine in Russia ram ka nana US ral thuam mana phal sakta hi Russia President Vladimir Putin chuan nataka soi selin US chu chanlet nge yani ang ti asoya US mai nilo khothangaram dang Russia donana an ral thuam tho tu te po in ring turin na hriat tira hetiang ani chuan hengram te hian Russia laka indoan puang ti na ni ta a chu wangin kaini po in anti anga ti ve turin digna kan nei ani ati ani kha Washington DC khopuya Wilson Center Latin America Program Director Benjamin Gedan chuan hetianga Russia in Indo Lawng ron tir hian tu teram then omemo a in rol fo hi atuar tu ta na lo mom lo hle ti chu US nena hriat tir ani ve ta ni ati heti lai hian expert te chon Latin America a an tho puiram Cuba le Venezuela te chu Russia chuan USA next or na kara po an lama atang zel ti an lantir na ni in an soibok Russia le Cuba ang bokin Venezuela rampo hi US chuan kongrang sangin na shrek mekani Russia Indo Lawng pali Cuba rama cham mek te hi han bi chiang de hlekila Lawng pali zinga pakhat Indo Lawng chuan rangchi hi Admiral Gorshkov ania he Indo Lawng hi Russia Lawng sipai te Indo Lawng tun lai ber ni in mun la tak kap thei missile kengani a missile ken zinga mi pakhat chu zircon hypersonic missile ani a he missile hi Russia President Putin a chuan rikal chak zong let kwa zeta chaka thlok thei KM sang chuanga hla kap thei ani atia hei baka hian caliber le Onyx cruise missile te alakeng tel bok ani tuinhuai long kan ti submarine Kazan hi nuclear engine mangani a along chunga hian nuclear reactor om ngala cruise missile le ral thuam dang keng ani a
a missile ken a hian nuclear bomb vo theiani empty soi ani lova a cruise missile ken hi caliber le onyx class ni a ngai ani longtui thun tur phurtu sea tanker hi pashin ti in Russia chon a hmingan vo a heian submarine le frigate mamo aphura rescue tak boat anti Indo Lawng te puitu tur hi Nikolai Chiker ni in Indo Lawng sipaiten har satnan to puitu tur ani US chon Russia in Cuba-ah Indo Lawng tirh hi mi pui hriata soi sel lova Russia le Cuba ten an ti dan phung pa ngai an kalpui nimaya an ngai thu an soya White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan nilai ni khan reporter ten hena kalphung pa ngai ani a Russia hian Cuba hena missile pek thu hriata ni lo atia hetiang hi tun ma point kan hmu to a kan la hmu le zel po ka ring enge mo hoi zonga lo en tur ni in ka hrelo ati Russia Indo Lawng ten Cuba-ah Havana port an thlen ma hian US en thatu te chuan an lo hmulok dei tong ti chu mi pa ngai tan chuan in hril kher ngai lo chiang sa ani a report then khata chuan US official te hian heng Russia Indo Lawng te hian nuclear ral thuman pai lo nian hriat thu te po tarlan ani chutiang chuni ma se US hi anom mai lo chiang hle a Cuba-ah Russia Indo Lawng ron kal hian an mut ati tuisot lo ani nge yang Associated Press chuan US hian tui hnuai long USS Helena chu Guantanamo Bay ya atir lut ni in an ziaka US Navy long dang te po in Russia Indo Lawng te hi an huam chin tuipui atangin an vil uluk hle an tibok nilai nia Russia Indo Lawng ten Cuba an thlen ma hian US Navy te chu an lo in ral ring dei to a June ni som pakhat khan US a chuan social media Russia Indo Lawng in Cuba pan thu hi ti ani dei to antia June ni som le som pakhat khan US Navy te chuan tui hnuai long pel tu submarine hunter anti mai P8 Poseidon aircraft chu Florida tuipui kama tir chuakin report po an lo pe fel dim to a an report a chuan Russian Navy submarine nuclear engine mang Kazan chu Florida tuipui kama tanga mel somruk paruga hla oma he submarine hi caliber M missile KM sangli zanga hla kap thei manga thuamani ti te po an lo soilok vek to ani hei mai hi ani lova US Navy te puitur hian Royal Canadian Navy po in Lockheed P3 Orion aircraft an lo tir chuak ve boka Russia Indo Lawng te hian US an barak khai lo ti achiang hle ani US ho tu te hian Russia Indo Lawng te hi an tana hlawom turan ngai lo thu soima se USS Helena Los Angeles class nuclear engine submarine an tir chuak thova USS Helena hian sipaiza somli zet omin Tomahawk cruise missile le MK48 torpedo lai puite akinga nuclear bomb po king thei ani Russian Defense Ministry thu puang tu chuan an Indo Lawng te hian Cuba an pan nakong Atlantica sipai nun chanan zir hlek ni in an soya an missile te chuan kap di kem ti en chinin KM zarukahla a target an da te chu an kap chin ni in an soi Cuban Foreign Ministry chuan Russia Indo Lawng ten an raman thlen ma hian thu chua siamin heng Indo Lawng te hian nuclear ral thuaman keng lova helai bial himna ta na poi tur thil ti tur an nilo ti an lo soilok boka an zol puiram long ten an ram an tlo thin chu in thian thatna le tho ho na thila an ti fo thin ani thu an puang bok ani apon langa chon ram pathum Russia Cuba le USA te hian tongkam thra thlir chhak chuak ma se Russia Indo Lawng ten US nai tuipuya hnia kan ne ringot po hi khawvel tiral khel tu ani lo theilova Cuba le Russia te hi US dawna konga lungrual taka thok dun sa an ni a call to hun lai khan US ngaidan ebzonga ngaidan nei ngar Cuba hian khati laya Soviet Union kha nget le zualina kopa Soviet Union po in sum mangte atran poin ral thuam le sipai mamo thil rang te pe in an Navy te po training an petrina chutianga thila kalzel ta ka chuan sangkha zakwa somruk pani khan Soviet Union chuan Cuba chu nuclear ral thuama petamaya US nenan inkar chiat pha na sa hle a US chuan an ramatanga tuipuya Cuba pan na chu khara na sa takin na shreka he boina hi the Cuban Missile Crisis of 1962 ti in tun thleng in hriat ani tani Soviet Union atluk chiat nuwa Cuba po in sumle paya har satna tok ve ngala mase tun hnai chawa Russia nen an in kop fu le ta ka wangin
an din huna kang vele ta a anin zom na po ang hetle ta viawani Cuba hi US yan kumsang hazakwa somnga pariat dai to tangkhan kong sang sangina shrek to a khawvel chanchina ram pakhatin ram danga shrek reiber record ania US yan sang hazakwa somnga pariata Fidel Castro an US kom ngai sarkar pai thla ka tangkhan ala shrek tangar ngara kumsang ni sompanga khan US President Barack Obama khan Cuba nena inzom na nei le tumin ma ala a ma se ama thak tu Donald Trump chuan President aron ni vele khan he malak na hi ati top ngala US mi le sa ten Cuba nena insum don ton na nei chu khap alani ta zelani hetiang ani wang hian Cuba ram hi US bulloka omni ma se an re thei hle a thilmana sanga power supply an nei thalawa tuyal theile bu fai te po an tla cham fowa lo thei lovin Cuba chon Russia abel angaya Russia le Cuba inkara insum don ton na hi kumsang ni somni pakhat khan dollar makta duai zali somnga hu ani to a thamasa khan heng ram pani te hen in rem na nein an in rem na jinga hian Russia sum dong lian ten Cuba rama kumsom thung chunga ta na raman nei theina dan te po atel to ani US chon Russia then ram Ukraine Russia sipai te dole na turin ral thuam tam tak athon lut chur chur renga mi tam tak ngai dana Russia hian Ukraine ru na wangin Ukraine ram chan na US le athurwal pui te hian ral thuam mangin an tran pui ti chu thudik ni ma se Russia lam ngai dana chuan US hian nei to manga Russia arum thai renga wangin antan hian malak lo thei ani lo ve tlata hetiang hi tunlai khawvel omdan mek ani US le Russia te hian an ram hausak na le an sipai chak na te ral thuam an nei thatna te mang tangka in ram dang an ko ngei kuala an ma ni len ma ni in do si lovin khawvel ram dang le nam dang te chu in do nan min mang kual mek ani bermaya ram te naw le ra thei zawk tan du thlan tur pani chia US nge Russia ti ani top mayani China te India te po intuna US le Russia che dan hi antum ani velo thei to lova ram te naw le ra thei zawk kom ngeya an lama trantira chumi manga insiam lena ram ro puile hlawom taka insiam hi khawvel ram chakte tumber chu ani zel ani bazari lo thlir awangin kan lome